Alright, ayan, hindi nga rodi narugi mga kasin dati napadayawan nga surat nga may drama itatanga malem aga po ken ni Boying iti Kalinga province. Sagudayan nga riti surat. Dear Kasin. Dear Kasinyong, umuna ti amin kat idanon komanda din na bara nga kablaw ko kada kay amin nga agserserbi di tanemar si studio kablawak pa dagiti padak nga viewers. Kasamiten kadagiti naayat uneng sponsorship. At damiten sumagmamano abulan nga agbibuya kadagiti live streaming yo ket talaga nga makapaawis rik na tunggalag dengegak iti na dumaduma nga pakasaritaan iti biyag. Kaya di programam kasin yung eksakto launa iti oras ti panagina na. Kaya talagang kasta una iti elek ko no agbibuya. Naglalo ka iti adaan iti nakakatkatawa nga paset. Ngimno ba'y agkatkatawa ak no agbibuya ak iti programam kasin yung dilatamot mailinged ti adda nga parikot iti biyag. Ket dayta nga rod ti rason no api nga naawis ti riknak nga agsurat. Idi dayto nga programa tapno mangibinglay iti kabukbukudak met nga parikot. Awagan wenno ilinged daklatan itinaga na Boying. Agtawenak iti 30 baruak pay lang kasin. Ngamin sinayang ko, day di kayan ayat ko itinabayag nga panawen. No apay nga saan nga dakamit nagkagasatan kaday di nobyak ngamin nabarkada akasin. Ititawen ko nga 30 ket kasla sa anak pa nga seryoso iti biyag. Adda nga kay kayat ko ti mapan makibarbarkada nga iti isaganak kumamot ten ti bagik para iti sumaro nga chapter iti biyag ko. Kang runaan na iti panagsimpa iti biyag, panagasawa, panagpamilya. Ket adu nga sermon ti linakam ko, manipod ka dagiti dadakkel ko. Aging ga ita. Ang emtapno no mas maawatan nyo dati agdama nga parikot ko. Irugik man di pakasaritahak idi tagayan ayat kami pilaeng keni Maya. Naladaw ka nga nagawid din, Boying. Itatang mat. Mas ladi kayo mo't nasanay, tatang. Ay, nasanay ako na baraok. Naruwam ako, hindi kasto nga panagaw-awid mo. Agim sa anak to nga mauma nga mang bagbagaking ka baraok. Ay, yaman hindi tatang. Ay, kasto ka dilatan, di kayat mo nga biyag baraok. Agbarbarkada kalatan. Rinabi ilatan nga kasto nga mabarbartek ka nga agawid iti balay. Itatang mat. Kaslamat la di yun nagdaldalanan ti kastoy tatang. Ay maawatan ka barok, ang manutawin mo kuman. Idi siya ti 30 tawin na, nagsimpa akon barok. Agdumata atatang. Sa anak siguro nga malaking ka, dahil takit kami, di kinalaing mo nga agrason. Bakit di ata maanusan na ka ni Maya nga nubyam? Ape ko mga dinak maanusan tatang. Gore no kastuyak tatang. Sa anak mo nga nagbalin nga. Nagtalinaid mo ti kinapudnok yung kuhana tatang. Uy nanging mauman tulat ta ni Maya king kabaraw. Ay kape ko mga mauma tatang. Awan mo tiraramide ka madiking kuhana. Nanya ko mga awan. Anya ko mati awag mo ka detar arabide mita. Baka no di makauray ni Maya. Agasawa iti sa bale. Ha? Ay, apay ka agasawa ko matatang at saan ang samot pa kay ti agasawa. Awa mati ni bagbaga na kanyag tatang. Saan kay man nga ibibibiyang di relasyon ay
Deta kanayon mo nga ibagbaga nga sa anak makibibiyang. Wan, jaket ti makibiyang. Agim siyempre, agiyang ka pala diti balay. Ha, palpalamutan da ka palang barok, tandaan mo deta. Itatang, sinermonan nakman. Ibati ka ditan, tinakmangan, sakto maturog. Nagloko ka nga upingay. Liman lalakyan ka. Sakit awang pa'y trabaho. Nagrigat ka rin teksapol trabaho datang. Awang mo, saan mo't nga panaggagabas kin panagraraip ita. Awang mo't di mga kanya kiti konstruksyon. Ayang rin ti maramidang. Kat sumapol ka ati sa bali barok. Saan ka nga agur-uray laeng iti pagpanggadam. Bumirok ka iti natalgad nga trabaho. Dati permanente. Saan ka nga kasta no awan trabaho, awan latan. Ay, naagnak-nakim ka kumambaraw, sakbay nga maladaw ti amin, sakbay nga agbabawi ka. Ay, Buyeng. Buyeng, agriin ka anak ko, aldawan. Agriin ka. Ay, naaya. Masikuranak man nga makakit-kita, kaya ka nga matmaturog. Nakadot na trabaho mikin tatang maon. Unay mo't ninanangan. Api nga rin dak nasakit ta ulo. Amo yung nga napuyata nagdirabi. Uwi na amok naladaw ka manan, nga nabarbartek ka man nga nagawi dahin. Unang tupay, nagipulong man ni tatangan. Ay, bumangon ka kid din. Ay, nakadot matrabaho dito balay. Yan tangay awan ti pagsapulam ita. Akit tumulong ka man dito balay nakadot matrabaho dito ay. Inkag dalos. Inka dalos ang delikod, tama amulaam, no awan pa iti trabaho, data agmula ti obraim, adamot servim dito balay. Ninanang, binigbigat nakmanan nanang. Ay kita talaga. Jak tumao mga mang sersermon ken ka. No kasta kan kanayon, si kabuying. Ay na, kanayon ka mo ta makangag ti sermon kanya, kada kami kinitatang mo. So nga bumangon kan. Unay mo to. Bumangon nakmalangan. Ay na, papanam. Rumorak bin. Kahit na makangkangag ti sersermon nyo. Nakalagit ka man, Boying. Sumre ka man. Ti amok no nalipatan nak nga nobya mon. May sakamat. Anya? Pati ka di si kakat sermonan nak, Maya. Sinermonan dak lang arudin, datatang kinanang ko. Kit kasanumit ngamin, kit imbes ko mga agnak-nakim kan. Angim saan mat? Agpapada kila amin. Anya agpapada? Kit no kumangamin sumapol ka ti pagtrabaho mga permanente. Tapno saan da ka nga sermonan. Deta lang mati di da kayat king ka. Deta lang mati ka na may bagbaga king ka. Nagtrabaho ka. Awa nga ruti makita ka pagtrabaho. Awa mati madam mga trabaho kita. Kit urayak ang ada nga mga yap kanya. Api nga nga gururay ka, Boying. Nagano di dati di mabali mo pagserkan. Anya ado. Kunayo la day ta. Kit kasano kit di ka mapanagsapol. At adamit nga mapan ka makibarbarkada, mapan ka makiinom. Diyos ko, aya. Pati ba naman dito? Api nga, di da kasardingan. Kit talaga nga di da kasardingan. Gaputa, isakit da ka. Saan mo kung mga tagidaksen, no kasi nga sersermonan da ka, Boying. Anya nga, kasano nga pa nangisakit ko madayta? Imbes ko mga makainanaag, gaputa, dahang over ko, at dapat sakit ti ulok, makangkangag katagitang nga sersermon nyo. Kit kasano kit di ka matagtal na nga umin-inom iti arak. Diyos ko, ay, nagsakit lang ta ulo ko, Maya, pang kaasim ko, ma. Sardeng mo timang sermon kanya. Nagkape ka din. Sampay nga ron. Tas sinermonan nakbat ni nanang, isong nga rimuanak adagos, kay Mike dito eh. Alaga ron. Itemblaan ka pailaing. Diyos ko. Nagsakit na ulo. Makaya akit kita ni Maya no kasi nga bigbigan. Sakit awan pa iti suot na nga bra.
agminarte barukong na. Uray no sakit ti ulok. Uray no adahang Uber ko. Ipilit ko ti maka-score. Kapintasan na ti kasto nga kaririing ko. Kapigpigsaak. Baring no maikat ti ang Uber ko, no mapagustuhan ti riknat. Oh, dito ti kape mo. Idi sumla dita. Idi sumpela dita. Ni apa nga ginuyod na. Uy, apa inarakop na. Ikatim man dito ang Uber ko, Maya. Anya, diyak kayan. Anya, deta ka man. Diyak kayan. Nagbangsit ka ni. Agat arak ka pa'y laeng. Di ka pa'y nagdigos. Kaya nakarot agdigos. Urayan na. Saan? Diyak kayat. Uray no nakadigos ka. Diyak na ta kayat. Uray di saan ka nga agat arak. Diyak kayat. Taapi nga di mo kayat. Kat nobya ka mat. Nobyo nakmat. Agayan ayat tamat. When angin kanayon kong ibagbagaking ka. Deta salang tikayat mo kanya. Saan? Si kamat mayaw may ka na. Diyak kayat. Kanya nga ron. Di ba imbagaking ka? Nasakan to lang maka-score. Into na dan natalgid nga trabaho. Tapno numit ma-inspire ka Tapno numit agtignay ka, agunay ka nga mapanagsapol di trabaho. Anya? Masapol pala ang dagita tapno nung pagustuhan di riknak, pagustuhan nak. Kita niya nga rod. Alamit nga, baybay ang kalatan, ipabusoy kulatan. Iti kasla kala intol-tolerate. Ano nga rod nagsakit ka to ulok niya. May ka na maya. Alam natin ikatim dito yung hangover ko. May ka na, saan dyan kayat? Uri dito at pag-apaan ta. Anya? Siguro sa bali nga lalaki mo. Ay, saan mo nga isublikan niya ti saritaan? When? Naitad ko keng ka-identity na babae. Iti namin adu nga taras. O, ket madlagayam. Ano rin problema ita? Dati nga masansan nga aramiden ta na ito'y. When ang jacket nga iti agnanayon kit kasta kalatan, buying. Kaya't kumit nga da pagbaliwan di biyag mo. Iso nga, babaen ka detoy. Baring no agtignay ka. Baring no ma-inspire ka nga agtrabaho, nga agseryoso iti biyag. Agsapol ka iti panggidam. Saan ka nga umubing? Saan ta nga umubing tandaanam tayo tabuying? Ay kasano nga ruden? Awan ba planong nga agpamilya? Ha? Anya ka diti planong kadatam. Nakaadu ka manen. Kito saan mo akayat? Di saan lata? Saan ko namlata na? Nakatupel lang nga sa Ay, papanam nga rod. Pumanawak dito yun. Oy, buying. Subli ka man dito tagsarita ta. Awan ti ganas kon. Manawang kan. Puro mala sermon ti mangmangig ko kada kayon. Imbag ta na sabat ka, paring Naldong. Si kamad gayam, paring buying. Agpasyat ka man la. Mayat latamit uray kit matitrabaho kon. Ay, wen angim agambag-ambag tayo Taya bak ti tropa pare. Ambag. Siyak lata ti baon ninyo mapanggumatagan. Ay, saan na mabalin agambag ka mo't Kanayo mo lata nga mailiblibre kan, buyeng. Ni pare mo. Awang nga ruti kwarta kita. Jak nakadawat ta inunaandak mo ti sermon datatangkin nanang ko. Kiting ka dumawat pa ilaki ni Maya nga nubyam Urit adamot pagsapulan na. May samot na ijay. Sinermonan nakit di itayin. Anya. Iti sorsoron ko. Iso nga pinanawak. Papanak ko masadyay. Taliklikak datatangkin nanang. Ang kasi mo tinaramid na. Sinermonan nakmatlaan. Iso nga, kahit ko ti aginong pare. Kahit ko ti agbartek. Ngamin kat iso ti liwliwak nga talaga. Malipatak dagiti palang sersermon da kanyak no makainom kiti arak. Ay kit mayat latamat Ay kita kahit ko mati uminom. Kahit ko nga mapangikat ti badnog ko. Angim agambag ka nga rod apare. Kat nay, saan mo't nga alisto nga sapulin ti kwarta itan. Sige. Kwakto ti pulutan na pangalaam nga ti gatang mo iti pulutan pare, kaya mo ti kwartam. Basta, dumiskarte aklata na. Inakman pumalsi itin iti manok ni Manong Nestor Abalo nga karuma me. Anya? Inkaman pumalsi itin ti saan yung manok. Alis to lang. Imbag man ta din na madlaw ni Manong Nestor Balo nga makiskisayan ti manok na tamapan mumat palpal si itan. Madlaw na aya. Nung nagado nga manok na.
Madmadlaw ng tupay. Ala, makaamu ka nga raw. Oray no di ka agambag iti kwartan, nga igatang iti mainom. Basta makaamu ka nga raw iti pulutan na yun. Angim no matiliwang ganda ka akis, saan da kam nga iramraman. Wun, siyak makaamu. Naimas ti pulutan nga iyambag ko. Siniwsiwan nga native nga manok ko naman. Satay ikantisili pareng pare, satay to apo, perming kadatin tayo. Unay ti imas nan. Dagang diti balay. Ay, na Diyos ko ay. Nabartek ka ba na yun, buyeng? Ay, di kayo mo tatang. Oh, sige, sermonan dak. Awanti anay na kanya. Nakit di maturogan. Ay, na anak ko, agbaliw ka kuman. Isa kamot nanang. Uy, nagbaliw ak to. Pagdanagan nyo ya. Sanak mo't na dumaw-dawat ka na kayo, iti pagbisyaw. Ay, nagluko ka. O renosang ka dumaw-dawat, ang agihan ka mo diti balay. Karguda ka lata. Makipangang ka mo, makiusar ka mo ti kuryente. Ay, unay ni tatang, bayadak to, doon ang trabaho. Basta sanda ka sensor muna na yun. Inak maturugan. Api adda ka manan boying. Umay mo ka din ibaga kanyak nga adda nas nga natalgad nga trabaho. Unay ka matin maya. Dahil tamanan ti pasabat mo kanyak. Kit no kasta awan pay. Kit apay no awan pay. Kit nalaka ayat ti sumapul iti trabaho. Kit nalaka ano kayat mo boying. Alis tulaeng no talagang ipastek mo ti mapanagsapul kay nag-apply. Oho. Nagpudot. Sakit awam mo't kwartak nga usarik nga mapanagsapul iti trabaho. Dahil takit ti problema king ka. Di mo mo't ngamin kayat mo mo't latat ti mapan makibarbar kada. Kanay mo latat ti baga awan kwartam kit ipamuspusam Imayag dito itap no maliklikak datatang ken nanang. Angin pati mo't si kagayam kit sermonan nakmanan. Di ka na masyang kanyang abos na maululawak nasakit palat ulok. Kit kasano kit nagbarbartik ka man di rabiin. May kamangkit dito ita pagustuhan taman direk nata. Agtan na ka. Di ka di mailiw kanyak. Ha? Maya? Labidabs? Ay na. Di nakman arartsukan boying. Ure agpapaano ka. Di ka maka-score. Aging nga di ka maadani tinatalgad nga trabaho. Unay mo't dayta. Papanam nga rod. Inak malayan. Papanam. Ika ka din sumapul iti trabaho. Saan? Inak iti barkadak. Taimbag pa isuda, taman nakaawat da, maawatan dak. Uri no awan ti trabaho, uri no awan ti kwardak, awatin daklat da, kaya daklat ka kadwa. Hindi ka mabain, kadakwada? Anya ko magkabain ko. Kit mapan ka makininom kadakwada, iti arak nga awan man lang, ti mainambag mo kadakwada. Ay, di ta ka nga nagbidot, Maya. Dakkel ti mayam ambag ko, tunggal agiinom kami kadag iti barkadak. Apay panagkunam kanyak. Chip? Pare, basta agambag ka iti manok Wen, inak to pumalsiit madamdama, basta giinom tayo Wen, pare, awan danag. Ken may sapay pare, anya pare. Adda ko mampay sa ludsudek ka. Anya nga rodaya pare. Manubulan nga mining nga jak naka-score kini Maya. Anya? Kahit mo sa wen, manuabulanan nga awan na pasama kada kayo. Uwin nga rod pare. Iba ka na nga, sanak to kanula maka-score to no. Adan pagsapulak nga permanente. Ay kita, jakmat mababalaw tanubiyam kaya't namot siguro nga maadaan kay di trabaho, ta saan nga kastulata ka na yun ay. Anya tikit mo sa awan pare. Kit no nga rod saan ka nga makapalsit iti manukain. Di awan ti mayambag mo nga pulutan ay. At damot lata pare, nakadado ti manok ni Manong Nestor Balo. Di takot ti panagrasarasyon mo. Ala,
Anya datay may saludsudem nga kunam. Awalat amom dita pare. Nga anya pare? Awalat amom dita nga mabalin nga pagipapasan oray may sarabi ilaan. Anya? Babae pare. Babae? Ay kit adu adot amok Ay anya ti kahet mo. Dati class A. Uweno di kiti saglalakalaeng ay kay adakwartam dita. Awang nga road. Anya nga ti bayad mo. Nayunak to ti palsi itak kon. Uriduan to nga manok ti palsi itak. Gatangim to tayo tayo sa nga manukan ta. Isut pagbayad ko. Anya? Sagmamanumot laeng ti native nga manok Mike. Nga pagbayad mo ti babae ko nam. Uwan. Uri di ti kalalakan latan. Basta maipapas ko lang ti aram ko pare. Ala na. Kitne. Bayagin nga dinak pinagustuhan ni Maya. Agulay ka nga rod. Agulay ka. Adda amok nalakalaeng. Sige. Duwa nga rod ti palsi itam nga manok. Dati may isa para pulutan tayo. Dati may isa, gatagat. Tayawid ko dya balay, pagsidaan mintong iti pamilya. Sige pare, sigurado ka, adda. Uwin pare, madamdama mo't laing pare, addanton. Uwin pare, may to pa'y makiinom kada tayo. Katinto na malpas tayo nga giinom, makaamukan to, no pangiplastara maon. Sige pare, mayatak pare. Sige mangar pare, aguri ka nga ron. Tayo nakpumalsi iti duwa nga manok. Apo, day to yan. Ganay ka pare. Apay pare, agreklamo ka pa na agad no. Saglala ka lang ti kunam. Unay mo dedinted mo kanya nga babaeng pare. Agbusingar mo ti agong na pare. Ay, uyaw ka pare. Agpili-pili ka pa ilaan. Manong mula dati, sukat ta. Native nga manok nga pinalsi itam lang sa amumot nga kukwa. Nagasat ka at adapay pangipapasam ta arim mo. Uray ta nakainom ka mahit. Sa amulat takit kitang tarupa na. Agpapadadamot nga adaabot na pare. May kamot din pare. Lakit layunan pa'y ta inom mo no di mo kayat nga makita nga kasta nga kalawag talaga na. Ipaturay mo nga di mo makita risunan, di mo mailasin na Sige. Ako mabalin na no istaddan. Sayang mo. Kasti ko nam. Papadadamot nga adabot na pare. Wen pare. Ay niya, kaya to pwede sa bale. Bakamot na padasam din pare, bakamot na alpasamon. Saan pare? Ala, kaya nga rin pare, makamu ka na pag iplastaram kingkwana. Pare, siya akong makamu. Uy, buing, apay dititi mayan ta. Ha? Maya dito'y awanti, umay dito'y. Awan tao dito'y. Ala, Diyos ko. Adata mo dito CRT Barangay Hall. Ha? Uy, awanti umay dito. Solo tala dito CRT Barangay Hall. Alam may kakit din. Saan tagbaybayagan eh. Sa... Rekat binayadan nakamutin ni paring Naldong. Saan ka di? Uy duwagasot. Uy, numanay ditan. Lahat. Reka. Ibaba mo rin short mo na. Ibaba pa ito panty mo. Parinto mo ng kan. Anya tiramidang? Basta. Dito na ibaba ko. Ikay kayang mabasit Alam na no. Kasta. Sigang papadadala raman. Uray no sa agduduma dati lang agpapadala raman na sika. Agpapada raman dagi titahong. Kasti mo tiraman titahong ni Maya. Anusa ko na. Uray no nalaad tirupa na. Uray na angsig. Sige. Uy, baka
Ada nakasurot ka data. Baka di kiti kainumam itay. Baka isimurod data o may data ibidyo. Isaan. Daan. Tinulaga kita. Diyos ko, nagtubog dito yan. Anyat nagamoy tayo. Terya. Ay, terya. Nagtubog dito kukuam terya. Agparintumin ka ta. Ha? Agburiri ka dita. Apay? Basta. Data. Basta. Data. Ay! Api pakidildilpat mo dita pagrurante rugit ko. Ay, kade. Ay, jakan mo. Oo. Limabas ba dito dila ko? Ay, guri ka karon. Itay pa lang uming-ingar dahil titerian Ala, agburiri ka lata dita. Napalikodan ka. Anay ko. Apay. Kasla ka mo la virgin mo agar-aray dita. Anay ko kung kunam. Anay ko, nagsagit ti tuming ko. Nagtanggan na iti tiles. Anusa mo na. Aguri ka. Dita, usaram ti chinelas ko na Isot pangi diswam tayan. Dagit atuming mo. Mayatin. Mayatin. Basta agburiri ka ta. Dita. May nagmayat ti kastoy patalikod. Tapno jak makita ti rupa na. Uray no nalaad tilanga ni Terya Kasinyong ngem napagustuhan tirik nagkadaydi nga rabii. Iso nga inulit-ulit mi nga halos rin nabii nga mapanak pumalsiit iti duwa nga manok. Mapanak pumalsiit iti duwa nga manok ni Manong Nestor Balo, ited ko ken pareng Naldong, makaamunton ni pareng Naldong nga mangbayad kini Terya. Ket ulit-ulitin mi met iti mapan iti CR ti barangay hall. Ket uray no sa anak nga maka-score iti nobya Kasinyong at damet ni Terya nga mangparparagsak kanya kada rabii. Angim syempre sakon to lang santo da mapasamak mi into no makainumak iti arakin ito na parte ka kon. Talaga Kasinyong ano awan pa iti inom ko. Kasla jak mairusok. Aging nga itimay sa nga aldaw, agrii nga kitibigat Kasinyong adamanin hangover ko. Ay, anyaman ti oras ay nanak ko. Ay, apo, di ka man laagbaliwan buyeng. Wen, bumangon ako na lang. Apo, sermonan dak man. Nakmabalang tasiar. Anay ko. Apo, nagsakit to, Miss Buwang. Apo, anay ko. Ay, anak ko, kuwam dita, buyeng. Nanang, anak ko dita, anay ko, kukulam na, ano ka? May pagalis ka de. Isaan, nanang. Anak ko nga raw. Awan. Anay ko, apo, nagsakit no, Miss Buwang. Apo, Diyos ko, apo, anay ko. Anya dito nga sakit ko. Apo, nagsakit no, Miss Buwang. Apo, darumwan. Apo, datubog na dito. Nanan samot dito yan. Nay, apo, dan samot nananan. Ay.
nanang. Anya day jay, baraw. Dumawatak man ti kwarta. Ano doon ti kwarta? Ay, jakayat no pang inom mula ang pangbisyo saan nanang. Pangos, kaya pangaramatam nga ro ti kwarta nga daw dawate. Inak ko magpaagas ti doktor nanang. Anya? Nakagpaagas ko ma. Ape, anya ti sakit mo anak ko? Ha? Iso siguro de tate agalam ijay banyo itay. Anya sakit mo ka de? Nasakit ka dit pa nagisbom? Ay saan nanang? Anya nga ron? Nasakit no nasakit no tumaki ka? Adan sa almoranas ko nanang. Iso nga nasking agpaagas. Ay naawan. Awan anak ko. Nairan na namot nga nagbayad akti kuryente. Ninanang mo. Ikapadasin animaya. Sorry. Ikapadasin ani tatang mo. Kunak ko ma. Tatang? Madadaman nga agungod day dyan na. Nakakirkir mo day dyan. May papaniti kwarta. Nung kayo malagayam. Agkasapulan ka gayam ti kwarta. Kaya di ka ko magtrabaho anak ko. Agtrabaho ka ngamin anak. Adot mabali mo nga serkan nga trabaho dita. Kasi ano kat ka makibarbar ka. Da ka modlat ta. Mapan makin inom. Kaya nakaladlado kang agawin nga nabarbartek ka sa kanto agriing nga kastoy aldawan. Kasi ano ka nga makasapol iti trabaho. Nanang mat. Sinarmonan nakmanan. Agsakitag lagarudan. Nakmal na padasing kinimayan. Baring no maasyan kanyak. No ibagak nga daal moranas ko. Anya? Yung kapadasin kinimaya ko nam. Oo nanang. Ni Maya nga nubyak. Pinalipatan yun mayan. Damat pagtrabahuan na. Baring no adaurnong na. Isot pagdawatak. Ibagak nga pagpaagas ko. Anya? Ni Maya ko nam anak ko. Oo nanang. Api ka day. Di mo ka di pa'y mo. Ti anya nanang. Ay imay dito'y balay idikalman ni Maya. Ha? Mailiw siguro kanya kaso nga imay. Ang awanak. Saan anak ko? Anya nga ron. Abing imay ni Maya dito. Imay na insublete inted mo kinkwana idi nga kwentas nga gangganjong. Anya? Naumakan kinkan. Kit umay kumakan o makisarita kinka. Ang awang kamay. Tawaswasen nyo kanon ti relasyon nyo. Anya? Kit nakiwin naswasin sana po doon tayo tananang. Ang isutipod no anak ko. Nabayag ka no, ba't nga binaybay amo lilipatam isunan? Ha? Ay saan nanang? Ay saan agpaiso data? Ay ti kinagpaisuanan na anak ko. Addan kasukat mo itibiyag ni Maya. Anya? Sino ko mananang? Ni Nestor Balo nga karuba tayaw. Anya? Ni Manong Nestor Balo? Wan! Ay nakit idi makita na siguro nga saan ka nga mapan iti ayan ni Mayan. Impagarop na siguro nga nagsina kayaon. Iso nga ginundawayan at nangaram kinkwanan. Ay kit na nagdinamag mo dito yan. Nga nagdinadamot ten sipod idikalman. Napan ka no simangpot ni Maya iti balay ni Nestoran. Anya? Ay saan nga po ito tayo nanang? Saan nanang? Saan? Maya! Gabuta Jack, idikan iti oras ni Maya nga kaayan ayat ko idikasin yung gaputa dinak kayat nga paiskoren. Napanak pimmalsiit iti kalapati nga nababay ti tayab na. Ngaysot nagpapasak. Ang imday tagayam nga naramid ko kit ginundawayan meten ni Manong Nestor Balo. Ni Manong Nestor Balo nga aking kukwa dagiti manok nga palpalsiitak nga pulutan mi. Napan namat gayamen pinalsiitan ni Maya. Kasin yung ti kinaado nga manok ni Manong Nestor Balo nga pinalpalsiitak nga pinulpulutan mi. Dinto pulos maartapan ti kinapateg ti may maysa nga pinalsiitan ni Manong Nestor Balo.
Saan nga manok no di kat maya? Ni maya nga kaayan-ayat ko idi. Napalalo ti panagbabawik ka sinyong angem naladawen ti amin. Di nakmeten kayat asangwen ni maya. Kaya di kinasaritak ni Manong Nestor Balo ibagana nga no jak kano isardeng ti panangriribok ko kadakwada kat idarumnak kano. Gaputa ada kano ebidensya na siyak ti mangpalpalsiit kadagiti manok na. Amog malay ko ba nga ada CCTV ni Manong Nestor Balo. Binaybay anak kanulat na ni Manong Nestor Balo nga pimalsiit kadagiti manok na. Tayso kanod gundaway na nga mangpalsiit met ken ni Maya. Ket idi napalsiitan nan ni Maya ditan nga pinangtaan nak nga idarumnak no palsiitak tupay dagiti manok na. Awan na pulos tinabati kanyak kasinyong tilaeng nabatbating ken dati kalapati nga nababati tayab na nga niteria. Niteria nga nakaalak iti bakterya. Anay ko nagsakit. Apo Diyos ko. Awan mo tigatan ko't agas ko. Awan magatan ko't antibiotic ko. Apo, anay ko. Apo, nagsakit ti umisbo kasi. Dahito iti pakasaritaan ti parikot ko kasi nyo ngay nakimburay kada kayo. Asapay ko ma. Kaya't nakapidutan ti adal. Dagiti padak. Padak nga nabisyo. Sadot. Ken saan nga anat na ganan? Saan na amo nga ipateg dagiti tao nga mangipatpateg ken kuana? Ang imiti agdama kasinyong inutek met nga balbaliwanen ti ugali. Taure siya ket nakaamir siya met laeng. Ala? Deta nga ron ti pagkibusan ti surat ko. Ken agyamanak kadagiti naruay nga nagbuya. Ken agyamanak kadagiti makaadda maited na nga balakad. Ngem no awan, okay laeng. Basta na-i-share ko met kada kayo deti parikot ko. Ken kanguruna nga pagyamanak kasinyong ket sika nga nangurnos ken nangibasa wenno nangidrama deti pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. To'y nakarma apagaya mo boying iti kalingga. Thank you so much, boying. Iti pa nang iburay mo kada kami deto'y nakakaskas ang parikot mo iti biyag. Angem no pekasta amok nga nagserbi dito nga surat mo, dito nga istoryam. No makaamires mo dagiti padam. Nasakbay nga agsakit dagiti pagisbonda. Agbalbaliw kayo. Da kayo nga mahilig nga mapanjay sisay. Kadagiti patay sindi. Kadagiti mahilig nga mapan agbayad iti babae. Agpano-panunot kayo. Agpanunot kayo kung nakunot. Ken, sipot-sipotan nyo, da kayo nga barangay tanod. Baka nakapidod at adal nga mapanda jay CRT barangay hall. Thank you, Matt. Kadagiti naruway nga nagbuya mga kasin.